Yogestin, Pulanakian, Pulanakian Darmeda. Karanda, Darme Hamadam, Karan Darme, Maganama Augustin. வத்தளை ஹெரவலப்பட்டிய ரத்மலி விகாரைக்கு அருகில் நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வீதியில் வைத்து பிக்குனி ஒருவரை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டிய குற்றச்சாட்டில் சந்தேக நபர்கள் இருவர் வத்தளை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வத்தளை பிரதேசத்தை சேர்ந்த 58 மற்றும் 67 வயதுடையவர்கள் ஆவார்கள். சந்தேக நபர்கள் இருவரும் குறித்த பிக்குனியை ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டும் காணொலி ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றது. இது தொடர்பில் போலீசாரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில் சந்தேக நபர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் வெலிசரை நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆயர்படுத்த போலீசார் நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளனர். Talent දෙන මම යාවේ කියලා කියන්නේ. එච්චරයි. මම යාවේ කියන්නේ. මාව දාන්න මමයි එන්නේ. නම කියන්නකො. මම යෝගස්ටින්. මම යෝගස්ටින්. පුළුවන් නම් කියන්න. පුළුවන් නම් කියන්න ධර්මයට. ධර්මය දන්නව මම කවුද කියලා. පුළුවන් නම් කියන්න. මගේ අක්කා ඉන්නේ අහ පැත්තේ. ආ හොදි නෝ හොදි. ඕගොල්ලෝ මෙයාගේ නම ප්‍රසිද්ධ කර කර වගුරු කරනවා. මෙයාගේ ආධාර අරගෙන ධර්මේ කරන්න ධර්මේ හැමදාම කරන ධර්මේ මගේ නම ඔගස්ටින්. ඒක ඔහොම කතා කරන්නේ නැත්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් විග්‍රහ කරලා ඔක්කොම කරන්න මම ඇවිල්ලා හොඳ පාඩුවක් කතා කරන්න. උන්වහන්සේ ගියාගෙන නේ. උන්වහන්සේ කරන්න. උත්තර කතා කරන්නේ ඇය ගහන්න ඕනේ. කප්පගේ කරන්න බෑ මට. පුළුවන් කියන්න. පොලිසියට කියලා කියන්නේ මම කිව්වේ කියලා බුද්ධ මේක ඇවිල්ලා ලයින් එක මේක ඇවිල්ලා මේ ආලපාල මිනිස්සු ඉන්නේ මේක අයියෙන් කෑ ගහගෙන සද්ද දාගෙන කුඩු කාරයෝ ගංජා කාරයෝ පොලි කාරයෝ ඉන්නේ උන් 70 පුරුත් ඔක්කොම ඉන්නේ මේකේ මොන මගුලක්ද මේ කරන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න අනිත් දේවල් වලට මේ මොකද්ද වෙන්නේ මේ එදින්න මොදින්න අරකින් නරකින් දැන් කියන පොලිසියට පිටින්න හැබැයි දැන් කියන පොලිසියට මම ඉන්නව විතර දැන් කියන පොලිසියට ඔයිසිඩන්ට් කියන මම මෙතන දැන් ඉන්නේ අවුත් ජාලත් මහත්තයා ඉන්නේ එන්න කියනකො ජාලත් මහත්තයා ඉන්නේ එන්න කියනකො இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தமிழ் லங்கா குரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள். மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தமிழ்லங்காகுரல்.com எனும் இணையத்தின் வாயிலாக எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள்.